Kandathi siyakhuluka enhle eMpumalanga naseshonalanga eningizimu nasenyakatho ngidokotela umcembe lesicela balo nivuselako njengenhlala yenda ke namhlanje ngihambe ngedwa nginvathela amajala kule YouTube channel yami ukuthi ngihlale nawo nikade ixoxa nawo ngicela ukuthi nawuqeda kubukela ukuze uhlale uthola imininingwane uchaphathe lapha ku subscribe bese uchaphatha notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi uthole imininingwane ngingidokotela ngisihlala lesimile emagcekeni waqeda baphumula khona bomafuleka bese sebajabula ngingifulathela zimbheke basale bakhafula bazondaba nami ithabathandayo bubeze lapho selamanyanga boss siyakhulekela sibindi sengonya egameni enhlanhla ngikhuluma nani noma ningibona ngisihla semdlebe singahlanywa senhlanhla sehlanywa sebhabu kwamehlo tinyawo wavusela emgazi sebangangawo egameni lasemgazini nami ngiyanibingelela ngomcweze njengasi King of Maskandi Swatini bafowethu nginibingelela nje nami ngimenye ngilendvodza lapha kule line layo leli la YouTube basi YouTube channel mina ke lengingako lana ngemculo njengoba nje ngikhona la eSwatini ngemculo ngize ngafika nakubantu ngemculo le ngito wenda lapha ngidonethulela ingoma lensha le single track lethi inkosi yomhlaba wonke imali leyo ngoma nami kube nje ilokhuzana sifiso sami sokuthi ngikuvete lokuthi imali the way seyaphatha seyabanga khona seyifanana nenkosi ngoba even ngisho makhosi adiva semandle nje imali even ane power kwenta tonke into imali labo president nabani even nawe la ubukela khona le lokhuzana le video le usemandleni nje ngelidatha lolithenga ngemali so manje ke ngase ke sengakha ke ingoma lethi inkosi emhlaba wonke imali lenginelethemba futhi ukuthi uma siyidlala lapha udayithokotela uyijabulele and then uma kungukuthi uyithanzile leyo ngoma ngidacela ukuthi ulokhuzane usubscribe la kulelo khunyana le channel le ya Cembe Dr. Cembe ke lo ngiclick ngingefika na Dr. Cembe asengicethe ngalendzaba yami le kokuthi if le ngoma uyithanzile ngidacela ukuthi usupport ngalendlela ukuthi if ulaswatini nje uzamele ukuthi mhlambe ku 7634 2733 ufake imali mobile money ya 10 rand bese mina ngusendela le ngoma nga WhatsApp angisilo ke licola kwasho amazulu nginokhane ngidakusendela nje na ufaka le mali ngibuka le nombolo mina ngisenda le ngoma indlela na lengicabanga ukuthi singasupportana ngayo because kwanyalo sisede emanangizana asisengakhona ukungena online kahle esigabeni sokuthi le ngoma niyithenga online so ngicabanga ukuthi indlela lelula ukuthi ingafika kini le ngoma kungaba ngiyo le and then ke ngi-invite ngilomBheme nje kule channel yakhe njengenkunkela nami lefike kimi kulomculo yebo sikhule sonke enzaweni yangakubo la nami ngikhulele khona kukhabo make and then so ngase ngikhula ke nayo lendvodza nayo yavela emva kwami sahlanganiswa ngumusic ngayithatha ngayifaka ku-music yagitsa ibheka icula nje kanjalo nje emashowini labaningi basibonile la sihambe khona ngoba sicale 2013 sisonke kuyenda lento nasilweni lo ema97 nalo utakhuluma la so ke kuhamba ke yona yasesiyigcina uNkulunkulu asayivetela ukuthi lelinye likhono layo ngoba umuntu njengoba netandla letingithunje tinemino leminengi lokho kuchaza emakhono akho ukuthi unlimited manje ngakhulu ngalendlela lengeseyibaleka nangabe ukathinolet yakho still tichaza emakhono akho lona ukuthi manje ngagakanani so ke ngilakuthanini ke kwasike kuye sekuvela ke lo shuno ukuthi uNkulunkulu emadloti akubo amnikete le ndvuku yokwelapha yokusita abantu ngesindvu le ngingifakazi nami kulokunye ungisitile nje nami nakukhona inkinga lenginato lokungiphuthuma ngoba uhlala la celeni kwami isikhathi esiningi ngiyaye ngithi dodze emadvodza kukhona lo sekungiphandla lana awungilamlele le ngingakumema futhi nana nayo ukuthi uma ngabe noma nganguluhlobo lenkinga ngoba naye usebenza ngalaba la sebenza ngabo lafika akhulume nabo bamtshele ukuthi inkinga yamcwezeni nginayina nayi aqhubeka kusithi nawe ungasonzela kuye inombolo yakhe ke anginamahloni kuyisho lokuthi isi 76183035 ngilawo ngamthola khona makhelwane Dr. Cembe la so ngiyacela kakhulu ukuthi nisisupport kulo music singemaswati lamnyama ase-Africa nanini ngema-Africa nawe mlumbi lapho ngesheya kwetilwandle sicela ukuthi nisisupport bafowethu kakhulu nasemashowini siyacela ukuthi nisisebenzise nanemicimbi asikhethe emicimbi sivumelana nje ngemali lesuke sikhulumisana ngayo kulo mcimbi sihambe siyoperforma and then ke na Dr. Cembe kule line lakhe nayilani kwangilabadzala nijinga futhi nathi ukuthi ndawo sitakala ngeyilahla imali yakho nawo ke wafika kuye wacela lo receipt utakuniketa the way ulifuna ngakhona angakacedzike mangingakhulumi nganjabiso nzinisa lokungumnakabo yena ke unalesiphiwo sekusita ngalapha kamokuleta kamoya temthandazo
umuntu lokhulekela abantu nje ke kuthi tonke inkinga labasuke banato ukhanze ukuthi uNkulunkulu soyento wamusa bayasitakala lokusho ukuthi usandla saNkulunkulu esigabeni saloko akakakulanza akakwendini nathi salala sisingathi ukuthi akakwenti savuka sesathi usuyakwenda so ke and then ke naye enzinisa uyasita ke ngemthandazo makungukuthi ukule department lethinga umthandazo kungaba njengiloko ngidacela ukuthi nisisebenzise sibene njengoba sikhona nje uNkulunkulu asinika letiphulo esinato sikhonela ukuthi sinangizane sisitane nani sibambisane nani empilweni ngiyawushiya inkosi ibusise emagameni ethi ngilosi nina basophehlweni siyakhulekela futhi ngicela nje kuyihlaba imibuto lemincane lendvodza ingiphendvule ngoba ngiyade ukuthi nani ninayo lemibuto lenginayo la enhlitweni ngayo lendvodza mineke lokuthi ngize ngiyibide ngendvodza ngimhlonipha kakhulu ngoba ngikhule phambi kwakhe ngakhuliswa nguye ku music industry ngoba ngiyi-artist nami leyatiwako kakhulu naye artist leyasetiwa kakhulu lebonakele futhi nzawo tonke yabonakala ngisho kubona iNingizimu Afrika yabonakala ngisho nasemaphepheni aseZimbabwe yavela ivetane nejala bathi ngobetha kadube le eZimbabwe kabulawayo uyatiwa kakhulu so imbuto lenginayo ngicabanga ukuthi ninayo nani ngifuna ukubuta lapha mcwazeni njengasukuthi njengoba live nje likuthanza kangaka bantu bala Afrika ngilabadzala bogogo bomkhulu bobayo bomake bosisi bobhuti utivo unjani nawuhamba nje edrobheni bakuvuzela ukuthi sawubona uva kushoda ini okufanele ubaniketewe yona bona labantu noma ke labantu uva kushoda ini ekufanele bakunikete yona ukuze sitokhona kuyicela manje kibo ukuthi shoda nganako nanako nani siyathi nishoda ngaloko naloko ndakuthola kuye kungijabulise kakhulu ukuthi uma kungukuthi la sihamba la sihamba khona abantu bangivusele egameni lesibathi bangathi ka music ngoba ngilapho la ngicabanga singivele khona kubantu ngatiwa kancane ngandlela ngathi ngakhona so ke kungijabulise lokho ngeke ngibe naloko ukuthi njengoba bangibingelela nje bakujabulela kucula kwami bayangikhuthatha kuye kungikhuthatha lokho esigabeni sokuthi ngakhetha ingoma leti ngento esho ukuthi titabachaza njengalendlela nje ngicabanga singiyakhe ngalo ngoma lesinkosi emhlaba wonke imali and then ke lenge ngathi mina futhi ngiyacela kuyini bantu abakethu kungaba nguyo le support njengoba ngishito ukuthi niseseke ngalendlela ngicela ngakhona ikhona ialbum le ngayikhipha nga2013 ikamgavuza laphayana nase True Identity laphayana kaManzini eShoprite nje ugibela debit ugibela ngithi Shoprite kune True Identity bese kuba khona ialbum yanga 2018 engikhiphile lesihloko lesithi emanonini le yanga 2013 ithi abazali bekufanele ngibonga abazali bami ngomsebenzi emhlaba bangenzela yona bangizala bangondle bangikhulisa and then ke bese ke lenithi idalwa wami ngithinze emanonini lawo ma album ayatholakala la ngo nawufike lapha uyathola nga 50 emalangeni kanaka imfuthu uyayithola so kungaba egameni lecela ngicela isupport kuloko kuze nathi siuphakamise lo mculo ufike ezingeni lebaculi lesibathi basezingeni lesetuli njengoba nje umculo wamaskandi la Swatini kungumculo lo sesephasi nasezama ukukhuphula sobubeke la sobubeka khona uma ke ngikhuluma ke ngalama CDs lawo akusiwe yami kuphela etholakala kona yacembe lesicala bikhona iCD ngoba phela nawe yacula amaskandi nema 97 ngiloko ngikucela ngicelela mcwayizeni njangase ngicelele Cembe ngicelele ma 97 ngokuthi nisisupport direct lela ngishito khona ngoba ngikhona la tholakala khona nangalendlela ke ukuthi ke ufaka lo 10 rand sikufakele lengoma ku WhatsApp ukwenta kithi sonke lokho nembala lo mnye umbuto lengifisa ukuphosa futhi okay siyabona mcwayizeni njangase ubonakele showini wabonakala emicimbini lemikhulu wabonakala kubo Mayday laphana kubo eWorkers Day wabonakala emicimbini lemikhulu wabonakala nakubona iNingizimu Afrika ikhona imicimbi lesive sisafisa ukubona kiyo le futhi labanye abantu babhacile mhlambe ababonakali ngoba ngasini nansi labanye abantu babhacile ngiconze ukuthi kunabantu labanye labafisako noma labanayo imali ukuthi basicashe siyoperforma khona labo bantu labo kungoba manje abakhona ukusibona lo ngakucela labo bantu labasonzena labo bantu ukuthi kungaba yini nje mhlambe lengenta ukuthi sigcine sikhona kuvela emicimbini lekhona ngisho overseas mina ngikucela kokini bafowethu ukuthi uma wena wathi umuntu lo hlela imicimbi noma lo tawa nemicimbi lo office kufaka ientertainment ungasithinza thina ngeke sifike bese siyasende show masuke emcimbini ukuthi asidlala ngemehlo ebabukeli nathi sikhipha lonke likhono lethu sitimisele ngalendlela lengakavami nayo lengakumangalisa ukuthi hawu ngemaswathi ngempela la ngalenta ilokhunyana la jabulisa kamnanzi kanje because kahle
music la eSwatini umaskandi usasephasi right ngejale ngakuhlebela kona uma suke stage ungathatha mina uthathe lengqongqolo yade kuyibeke la stage kuthi awuphuma equal so sengisho lokho ukuthi ke asiforced sendinto lekhona lesayiphiwa njengoba lengoma nje lengikhuluma ngayo lena sile ingoma tethu start shootela ema video masinyane itabe itholakala khona la ku YouTube ngibona la ndabe senisibona ke sesiperforma khona sesenda lento kungasiko ukuthi sikhuluma kuphela ngoba lo umuntu uthi awu bakhuluma kangaka phela nenkunzi elibumba uyayikhonyela uyikhonyele mase kufanele ukuthi 70 gwebe sekubonakala sekuphukatha impondo sengisho ukuthi ke thina sikhuluma ngento lekhona lenge uzothi isole futhi masuku wasibona sesikhona emcimbini nembala asikakacethi sitawubuya nemibuto ngoba nami ngisafanele ngihle ngigwinye amathe ngicabanga ukuthi lembuto lengibuta ngilendifisa kona ukusibuta yona na kodwa ngoba nikhona ichumana nathi ngabe senganibutela mina siyacela ukuthi uvusele ke silweni utichaze ukuthi ungubani usuka kuphi bakuchazele abantu lababukele manje ngoba kubukele live lonke la labanye abasiva bava singisi labanye beva linyetulimi kodwa nginesiqiniseko sokuthi ngalenye langa siyo bayosiva khuluma nawo sive kusibathini empeleni siyavusela endlini kwade lomthakathi la kuleli gama lolibona livela lapha yana ngemuva lapha ngoba naliya liyavela ngiyalibona naliya siyavusela impela lovuselako ngicothoza ungangibita ngasilweni ngakandwandwe sibongo la Gondweni ngivusela nje enhla nasendasi east west neAfrika naphesheya kwetilwandle lengito engako lana kuto khuluma ngemusic lo music waking ithi abantu lo umqezeni njangase kube ngumusic wema 97 lo leadwa ngemi kubuye kube ngumusic ka Cembe lesiqalaba phinze kube budokotela buka Dr Cembe lesiqalaba sengunkulu ke ngoba phela simshiyi noma sithinza ini suke sathi ukuthi ukhona yena ukhona ke njabuliso lotawucacisa kabanti lapho ngithi nje angivusele ngisho nokuthi lesikudzinga kini ikakhulukati isupport nokuthi nje like phela kasinkinga nakumele usubscribe wende lo kumele ukwende kusimple nje ngoba suke sovele sowungenile soyibukile le video so khombisa ke ukuthi sowukile wayibona wena le video hayi nje kuvesana nje kwendlule nje nokuthi ke sibaculi kude la style khona nini naningakakhombi kusithokotela njengoba kulamalanga kulukhuni kangaka kudayisa nathi kahle mhlophe ngeke ukuthi nathi kude lesikudlako ngala emakhaya nyalo sikhiphe emasingile ngidokucacisa ke lokho ukuthi nakulomnyalo tako thina singema 97 sitaphinze futhi sikhiphe isingile ngenhloso lethi sifuna ukugcila engomeni leyinye sibe sure ukuthi siyipholisha kahle ebantwini ivakale kahle indlela ukuthi niyithenge ngayithenga khona la ka YouTube nasesiyifakile ema video nowathenga khona la ka YouTube nasesiwafakile ngoba vele sitawafaka kungekutsala nje ama video atabe sakhona aleti ingoma letimbili ngilelethi inkosi umhlaba wonke imali lekhishwe ngumqwezeni sengilelethi wagana kabani ikhishwe ngoma 97 lokho ingoma lekhuluma ngelithando lento levelela wonke umuntu lokhona yebo ikhuluma ngetrue story cause yinto leyavela mbamba ivelela mina njengemcopho leyo ngoma kodwa ke lekumele ukuthi nina nikwadi ukuthi lele ngikhuluma ngako kuvelela noma abe ngibani ukuthi uthi uShelly Cherry ungumuntu uchamuka umuntu afika konele ngetizathu letatiwa nguye ikhuluma nje ihamba kulawo magama lawo lengoma so sitawucela ukuthi everyone lobukela lana subscribe even overseas we love you all sitanicela ukuthi vele noma ninemicimbi lemikhulu nje lapho phesheya lapho nanibukela lapho nizame lo ukuthi phela nitfake letimali letinkudlwana nathi nje sike sigibele ngelithikithi siye khona phesheya siyodlala ngiyaqinisekisa ke nokuthi lapho uyobona khona kudlala mqwezeni angekho ema 97 angekho Cembe lesiqalaba ngakukhulula ukuthi thatha litshe noma tikotela umjijele lapha edule stage ngoba utabehlulekile kulethe injabulo kufuna thina nasilethe injabulo siyilethe sonke nalapho khona yokhanze ema 97 aodwana ubute nje ngalelikhulu ligunya ukuthi uphe emqwezeni nokuthi ke nase kwendekile ke nasibona lamadolobheni nanidibana nathi phela
nikhombise ukuthi niyasadwa lokho kuyasinika thina le umfike ukuthi sichubeke sende lento ngemandla noma ungavele nje ungagagule ngeligama lapha na khashana uphakamise isandla kusiyinkingi noma ungichawula ngemali ke nayo ngeke ngize ngiyale so siyacela vele na ufuna ke kuthola ima 97 utawushayela le nombolo lethi +268 7623 3968 noma uphesha kwetlwandle wafaka le code lethi +268 itawungena la kangwane so siyacela ukuthi nisifonele nidumise umsebenzi noma ufuna lo msebenzi ukuthi awusebenza ngale ndlela lashito ngayo emcwezeni ukuthi uyawufaka imali ku mobile money nangabe kusho ukuthi use South Africa phela ufaka 100 rand phela kubo FNB so sitahamba thina si withdraw yobe sona uyayithola ingoma so siyacela ukuthi vele nisibambise kakhulu kulelo hlangothi ngibuyisele kuye futhi dokotela. Amen. Nine bakade umthakathi njengoba kusenisihamba manje nibona ngicela kushaya imibuto ngiyibhekise kuyona le ndvodza lecetha ukukhuluma ukuthi ike yahlabela yakhula futhi akusiko ke abantu njengoba nathi ukuthi emakhaya akafani kukhona abantu abakhule badla cheese na polona kukhona abantu abakhule badla ingoloni nephalishi kungaba yinje lo ibhekisa kubantu abakhule ngetimo etingafani ukuthi bangayenda kanjani ukuze kusasa bathi khanze banjani. Empeleni ke kuphendula lo mbuto loyo dokotela nesive sonke ngiyakujabulela ukuthi na ungumuntu uyindvodza utati tonke etimo letikhona la emhlabeni hayi ngoba uhluphekile kodwa ngoba ufuna experience life ngoba life namuhla ungacabanga wena unjingile kusasa futhi utkhanze sodzilikile sophasa ngaleyo ndlela ke ngithike ubofunza ukuthi ufunze tonke etindvo letikhona la emhlabeni wathi ukuthi na uhluphekile la kumele udle ingoloyi nje ungathi wena sonke isikhathi ingoloyi ayithatha uyinike tinja awukuyidle nje just for uyayikhanuka hayi ukuthi vele uhluphekile yini na so nawente njalo utawathi ukuthi nasikhana uhluphekile usheshe adapt la empilweni yalo kuhlupheka nalokuthi ke bantu incombi baphila ifake life angithi angikuchaze lokho ukuthi akusiko kahle kwenda lento leyo ungafuni kuvela embi kwebantu shengathi unako kan ude vela ngale ndlela lo ngiyo yona kuze nathi sitakwemukela as isociety singasuki nje thina sikucabanga ukuthi wena unemali ngoba naku ugcoke elibhantshi lelikhulu letimali kanti wena lekhaya abalambile abadli so ngithi ke funa kuvela ngale ndlela lo ngiyo yona because nathi sitakuvela na utimali sathi ukuthi siyakunika lo 5 rand njengathi nje siyakhuluma manje sithi sicela usivele nisupporte because vele le mali ngala ku music sengacala ukuyithola sicela ukuthi nineke nisinike le mali noma abe nisibonile emcimbini lenganani lemikhulu kuphi le mali vele sengacala ingena le ndlela siyifuna ngayo so nani sicasha sicela ukuthi nisibhadala nani phela imali leta awubhadla sathi ukuthi nasisuka emakhaya siyathi ukuthi sihambele ini so kulo mbuto lo ubutile nje dokotela ngithi mina abantwini bafunze ukuthi empilweni kunekuhlupheka kunebunjinga so awuhlala esimeni sinye ngaso sonke isikhathi kuyendeka ukuthi ukhanze kulesinye isimo so funza ukuthi ufunze tonke leto dimo leto. Nine babhubesi lapho salamanyanga boss nangombuto egcinele ngibhekisako futhi njengoba ningibona nje ngiseselijalo elincane ngiyisha nginsizwa nalendoda njengoba ikhuluma insha insizwa kunesimo ke lesifike sakudala sakhula phasi kwaso kule minyaka yema 2000 nema 90s kunetimo lesitibona tendwa ngebantu besifazane la ngaphandle lo munye umuntu atale umntwana abone ukuthi okay lo mfana ngimdala senginanguya ngoba akanalutho sengiyakuphi noma kwanami ngitale umntwana bese sengibona ngathi hayi njengoba lo mfana sengimtele akangifanelwa sale ngithatha nangu kuleso simo nje lesifana naleso kubantu besifazane nabantu besilisa labahlukumetana ngakuleto indzawo leto ungathini kibo nje for ukubhekisa umyalo ukuthi awugcine wakhe live lase Africa. Kuleyo ndzaba leyo tsinzi indzaba le serious kakhulu dokotela ngingathanza ukusho ukuthi phela nase kwendekile umntana wavela ngale ndlela lavele ngayo kwemukele lokho ukuavoid kumbalekela loyo muntu lotalise loyo mntana cause la nyalo nase ubaleka nini ndala tincabano senihlubeta lo mntana ekukhuleni kwakhe ekuthenini netinto takhe letinye tawuhamba tibambe ngalelinye ilanga ngoba naku nine senehlukene tidalwa tenu futhi setehlukene so ungafuni futhi ukuthi nakwendeka ke nehlukana ngoba phela kunethi izathu vele serious etawena kusinehlukana ungafuni ukuthi nawenda tinto wendele kulayalo lomunye umuntu ngaleyo ndlela leyo nawende njalo wena utawubangela lo mntwana thina nyalo sesicabangela umntwana asicabangela wena sinankinga nawe ngoba wena unengcondo nawo konke kuphelele so cabangela umntwana ngaso sonke isikhathi nakwendekile natalisana futhi wathi kahle mhlophenke ukuthi kude umntwana lo wafika ngeliphutha la emhlabeni wonke umuntu une reason ukuthi hayi aphile la emhlabeni kungako wonke umntwana oxygen yakhe asiyisherish oxygen ngithi nje ngime lapho kuleyo ndzaba leyo.
Siyabonga. Ngicela ukuthi mawubukela lapha ukuze utohlala uthola indzaba letita kwakhe emoyeni kwakhe emphefumulweni kwakhe nasenyameni. Usubscribe bese sokukhavata i-notification bell ukuze dokotela nakafaka izinto letisha uhlale utibona. Ungayishare ke YouTube yami utshene abantu bakho ukuthi abangene ukuze uthi sinawufika noma kungisekhaya uthole kusithombe sa dokotela uyasati nekungivusela edrobheni kuyangijabulisa njengoba sihlale kwendeka nangiqhamuka bangivusela uma bekuthiwa kuphi basivusele vele ngilosibudzinga lo ngoba sidalelwe kona. Kusele umuntu wekugcina ke lalo ungumfundisi lo ungumnakethu lengimela amako emhlane. Akathi chaza naye ukuthi ungusibana akasibana chaze netiko lakhe laphiwa lona. Sanibonani bakangwane nesarakhi yonke naphesheya kwetilwandle. Lona ngijabuliswa kanzinisa ngumfundisi ke lona mina ngibukele ngalapha ehlangothini letenkholo. Ngithi nami laba bafowethu bonke laba ngithi ngaloko njengoba sicela isupport njena nathi kuze siphakamiswa ngibona abantu ukuthi uma ngabe babona ukuthi hayi kukhona la kufuna khona sinankhona bese niyasita nini nifike nani noma njengoba bakhuluma ukuthi bacela kusupportwa ngetimali lapha emculweni nami ngithi hey ngalawo magama ngicela vele sikusebenteni lokusitana ngoba umuntu ngemuntu uphakamiswa ngilomunye nawe ngalenye la ngiyothi ngikhanze sokukhona lokwendawo uthole ukuthi sengithi sokhanza ukuthi sokusitwe ngiyena lo mfundisi lokusho ukuthi ke lamhlabeni vele kufuna sende lokuthi vele siphakamisane ngekutegana ukuthi siye etulo ungambukelele omunye umuntu phansi kuze sitokhona ukuthi impilo ichubeke siphakamise nemjeka welive lokumcoka kakhulu ke lapha sihamba na King of Maskandi mcwayizeni njangase yayishaya ingoma lendvodza lena ngiyena mcwayizeni njangase lona na dokotela Cembe lesicalaba usita abantu ke naye sanikwa nje makhono yena wanikwa ukuthi usita ngale kutesindvu mina ke ngisita ngalapha temthandazo nemfowethu lapha lesakhula naye Ndulekwa kancumalo wala indoda leshaya ingoma nayo ihamba nema 97 kwazeni njangasi King of Maskandi mina kungangabe ufuna noma thandaza noma ukuphi nalelive ungangifonela ku 7871 7326 angiphinze ngiyiphinze 7871 7326 nina bakade umthathi nebelibhubeze lapho salamanye kaBoss nebalo mangiceveza khweshe ninebesichune esakhonya ekhathi esikhaweni kwabaleka bonke obhejane siyakhulekela mfundisi nanga umbutele ngibhekise kuwe njengoba live silibona nje selimoseka lokulingqole kangaka kunabafundisi labahlanekela iBhayibheli kunamaprofeti labahlanekela iBhayibheli labanye babo basebenzise thine egameni leprofeti yini lo ngayichaza esiveni lo ngayikhanyisa uyikhanyisele kubantu labaphilayo labasemhlabeni ukuthi uma umuntu afuna lokukanjani akende kanjani futhi kubonakala ngani lidemon elisebenza kumuntu lekudemon elifike ngenjabulo kuye lapho umuntu mangabe kunetiphotethu lesitalwa nathu lehlukehlukene lo munye umuntu kuze vela phakame kufuna ete bodokotela Cembe lesicala uthole ukuthi lesimo sakhe sihambelana nalo lo munye watalwa nayo lenfo uthole ukuthi lemuva etidalo entabo abantu abadzala bekavela khona lo nemali sekuhamba ke lenfo ngale tigaba yebo lo munye umuntu uthole ukuthi usebenzisa tinzuzo temandi naye lo muntu loyo uma ulanzelela limuva lakhe lento vela bevele anayo beyikhona lemuva so lokuyamlandzela ke kufanana nedloti nje noma bongathi uyalibalekela uma ngabe vele belidalelwe wena la ugcina litholile laba ke labahamba ko baye etinveni tetinyoka nako konke nje bayofuna emandla zaweni side awu labo asibathi ukuthi vele ngilababuya phi lokho sathi thina ukuthi akuhambelani nebukhona baNkulunkulu esikwatiko nje ukuthi umuntu makafuna kuphakama empilweni akancuse uNkulunkulu tamtshengisa indlela yokuphila uncenya avete nesiphiwo sakhe alele anikedwe into uncenya into unikwa labanye abantu labadzala lasebatilalela nako lokho asisho ukuthi thine ngoba sesiyakholwa bese sithi kuma demon lokukhona ukuthi asilathi vele impumelelo yethu mangabe usita umuntu nje ungabulali mina ngeke ngithi akunankinga lokho mfundisi sengibuta kwagcina nje ngoba ngithanda ukuthi lembuto ibe mebili bese sengivala mfundisi
lo ngakusho nje ukuthi sisaphila emhlabeni ukuthi yini lekufanele uyende umuntu lomusha lokufanele ungayendi noma uyenda ugweme ini ungagwemi ini ngihambelana editsakamiveni si wrong sitsakamuva kumuntu ophilako noma si right mfundisi okay noma asendile asende kangakanani ngekholwa kwami nangekufundza iBhayibheli sitsakamiva si wrong ngoba kuyenteka bese sona tinto lobo ungathi iconzi mangabe uphilile nje ungakuthinza inhlobo lokunye njengoba siva nje ukuthi sekwanzene nebugebengu uma ulandzelela kakhulu labantu labenta lokho basuke bafuna imali ekuthi bakhona ukuthola letidzakamnyama lokusho ukuthi eqinisweni asisiso yebo kona labanye bathi mabanangu bavele bahambe bayotlalela endini noma bathi nathele ekhathe emakhaya loyo ngeke sisi lo muntu unjani futhi ke nekukholwa kuhambelana ukuthi wenda ini lokusho ukuthi sidzakamizwa vele kuncane buhle baso ngathi kona lokunye kuba khona but kuncane siyakhulekela please subscribe and tap the notification bell ngaso sonke isikhathi ngiyabonga inombolo yami 76183035 inayine code +268 76183035 nisale kahle siyabonga